Kalau bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, laki-laki kena ganti puasa 2 bulan turut-turut. Kalau onani bulan Ramadan, kira macam mana? Dia kena kafarah tu masalah jima. Nampak? Ulama sebenarnya kita manja ma'a imra'atahu. Nampak? Siapa yang jima, onani bukan jima. Tak kena, walaupun haram berdosa besar, kena laknat kerana tak merhati bulan Ramadan, kafarah tak ada. Tapi yang peliknya kita buat kuliah di penjara, tak ada soal gitu. Ni UIA.